wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. St. Michael's High Secondary School Past Pupils Association Umsning Ribhoi District kala penlong e kajinga kendu lang ni ka general meeting baning kong haga khandri trik uno pra 8,000 hulai. Haga ni kasngi ladon kajing penku buram ya sangut kinong hikaya bala syong that kita kilong kong Brial Maulong kong Clarice Sundor ba Benny KA kong Meristela Nongrum ba di sister Regina Rayapan. Badru ikinong hikaya bala klat no iba Emilius Thankiu Dr. Samiran Mala kong Magrisha Rentatiang, kong Theri Nongrum, bat kong Batilen Kharkamni, balawan nakibah ying hasem jongki. President ke Past Pupils Association uba Nikki Kharthang Mau ulai kublai kinong hikai barem bat ikibala klat no. Hagani ka program kinong hikai bala syong that kilayat hu syapang kajingat lentik jongki, kumban kan mau kinong hikai bala klat no ladon kajing duai kumba minute AA. Hagani ka singi lajit bat pendap iki post badangsa jangka Past People's Association la airu ke annual but financial report. Ngarang kita kata-kata ini semua memang berkelau. Habang edan punya pergi, batang jempai berkat, bakila amle adu berne. Henry mana kalian kejongi inong hikai, ibang long kai lo, bat ibang lang. Ngim snow dan ban priang ya kat kene ke burung ke bawah kaki ini. Keding ai burung ke joki yang ini isau ba bani pun keno hikai ijumle pun bawah ki pila pila puntau mendang asmi. Ladang ayo meniai pune ngakuat yang tu. Ke pelajar kita Islam di penengkong kabar Islam yang akan mereka meninggal. Dan alas tak yang mereka hal Islam nyuruh but hal Islam nyuruh ngalalai bandem yang akan training yang akan teachers training dona hajuai asal dari maksudelo. Hadir kata ngalawan kuai jangan kalau sudah nyampuai bangla serang yang menegakkan. Dari ini Islam ni bangla serang ngalai jadu biaya sustar. Ibai sustar banglang tu minta akan yang penting. Maka penting ini kedai imedi beleji. But ini sustar ilalong ibatrai sistem tapi bagian dia. Mengalu ngadang lagi kulit kata rapor iong yana kong yang geleng manuak kena nama yang kena kata rapor haus dan jauh kuwe idon bakat dari school idon bahasa kuwe di school iban yang kena bat ngalapun ini sistem bagi jasad ilahnya saya sendiri. Ilahnya aja lumnyang dot kedem mulai. Ilahnya aja lagi senang macam barok. Ban keli beriu, nu iki beriu. Kong pidon kun iberiu kita pidon. Te ki kaskun lagi kun doki. Ngilem kaskun masa apa kaskun nampak terekam bahan. Tempat terang bagi skul mentah. Dan kita ilang benda ini berong Mei subha hak sekali ini pun jomki wan sana sekali jomki ngin ayati kayu nimpong ngin ayati kakuat ngin ayati nadong jadong kat batu dongkang banten seluruh diberi bagi hak yang lagi jomki kun saspul bagi lagi kris kamu aduh kata-kata hak kata-kata ngalangi kai nanu riu baje hadu lai sistem riu baje sistem ngalaki
balawan ke sekolah bandingkai no ikan aril. Bantaran kenai berdero kenai no ikan aril ke sedang bandingkai saya juga kamhe. Bat akhirnya kamhe aduk lai siteng. Bat bunda nan lai tembang. Niha bandingkai saya itu ekstra kelas. Nama balai yakun banyo anak lego kemas. Mau benar ini betul demi kena. De mana bapa mana hikai wei subjek mau hikai yang ka jingthei. Batuntai ni itu exam mencua yang kelas 3 kumbatok menta yang kelas 10. Mau kelas 3 pada kelas 6. Dah nak mentok baik tadi nak lah penyok di kenas ke sekolah kami. Batu tanya lihat rey tak terkom rengkat batu bayi batu nongkai kumpi jong babu seril masli takim mentah. Right now, there's a feeling I'm going through in my heart. Feeling of joy, feeling of gratitude. I have become teacher because of you. I got a chance to teach because of you. It's a privilege to stand here as a teacher, as a guide, as a mother. And beautiful it is to see you all bearing office bearers. I meet so many of our students, highly qualified, and they are doing so well. Some are lawyers, some are teachers, some are lecturers. So many I meet every day. It's a joy, and they remember me. Thank you for all the help you gave me here. I'm away from my home, but I don't feel lonely. I don't feel like going to my place. I feel this is my birthplace. You make me feel like that. Thank you for everything. Thank you for inviting me today, remembering me. Thank you. God bless you all. Thank you, sister. Your teachers you are. Thank you for the active report and encouragement. By the eye of the Thank you for the